Ada. So kami lagi keluar nama keluar step. Ada dia segi ini yuk syuk keluar ban pendek sibir. Kami lagi keluar. So Kemeriau distrik mina I final lupa nak igni mo. Mentah nak saya ke final jom ini Kisamla Sumram ke Nongriak distrik ke Balacap ia ke Cingiseng Samla mau ke Mot distrik kini le final bagi Cingiseng Samla Meriau distrik. Jadi nong penyak siubhaban ya le kamkuloi. Ya I would buat namanya Islam. Makini ditang entertainment. Ban penbernia ban pen ayu hikmat suni patba namar ngidang dong syuk sa kawai pat kabenta like samla jaga Meriau distrik ubashut ningkong shaw dingkul ini apa sak samla na kanong riak kalong dino lapan ki dah kosok. Aku tak buat kan Meriau untuk dia, kawai. Terus kenang dia. Aisyah usul jangka Meriau distrik Kem bersuk ke bawah. Ki pai ba ki beshar ya pek nanto ya pek bah. Banyanga bersam nani nadin kam yo iswa mopi. Dah ke bersuk toro nak ke Meriau distrik. Riak untuk dia bandung dek besuk. Are Samla jang ke Meriau distrik salah yo full. Kampur kedang syak ni yo sngau ba kamlong syu ndrei satang ikan thai nang yo kampur ba bani le kam kloi Kisamla kan thai ya lum no sijaka lagi jang distrik ya mi no angne ban yo ban pendiai no CP namar ba satang kan ke item ni boy no syaki benta ki ba ilakan baiknya ki program
Siapa kisamla kentai na berolai telik listrik ya mi no nalangkut kini cong kisamla cenderang pan penilai di kentai. So, mano sa ay kekubuaran ni how di banyo ekonam menik kentai kanong riat kepuar mata ka penalty shot out jengkini ki samla shimlang ru kanam ladu kalek sya ketinggi sen samla nong riat district rasa ki kentai kinong peniat jengi kamele kamkulai sebab mino ki samla kentai tengi kepat ya pi ki pa ki badai sya kaliang kang ni syayeu ki bayan hang ne apuk madan ni la kerpat nadi meni knong syong nama ki banadin ki ong bengin yo bilang tengi kerpat ya pi ki bayan ki badan apuk madan ha kaliang kang ni ngau ha ban ya syong kini kini kecing kerpat dah kebas ngurit namar bahkan long kacing ya yo ilang ya kibanadin rukum cur ngikwa babaro ngin ya yo i namar kibanadin rukum ngikwa ban yo i ya kini kecing ya lekai para samla hangne kabalongkung kacing ya lekai sngau tenan para lok ha Kicing Iseng Samla District. Mentah hang ni kibanya sedang kinlong na Kicing Iseng Samla Meriau District persyak ya Kicing Iseng Samla mau Kemoy District. Bacop na kini kan saya le persyak ha ke final shot out Bat Kanang Riat District. Kini kita kisah melakukan hai ibadah syut minta daya lebah namar ngesetting bayar di cat kicomki kisah bakla ya daya puk ya kebol ya musnum tu Saya lek kam keluar kan tidak di kerpat di bar yang lagi samla ya lek smart listing cukup ta lasdang ya kan ni kecing ya kencat ban ya shot out ni penalty shot out banding kong ban kencang idei na kecing Iseng Samla Meriau District iba Abkul hangki idei na Kamau Kemoy District imat ya kani ka item kim daya sengau tenang ni kena gini kipai bak nang ya pekai meni ke talk of war kila kam ya Aiman Sim mentapat car-car lemdan baya Aiman Sim ta Basyut ningkong menta idei na Kameriau District. Pucak kemut. Pucak kemut. Warung. Amat. Ai kita kecak kemut. Sa kisah melana kemau kemut. Lepek. Hala kisap-kisap ban futbol kita ini. Ngamen nga setting ang yo kicat kan pay yo ka Thailand dat kan bada kumto kamla ban yang ngak ta
Ya pek bahagi padba. Udah cek kemoy dah. Mau saja berlaku kemoy. Ikul kipar na kacingisang sa mga Mariao District itrimdo. Kat sebabnya kita gopor. Mo? Ta. Sa na keberadaan. Tayo baik itu. Pak Syupiang uring kriya na marbak tempat dia. Lelai. Ayo sesisir balik kita. Cium lai mata. Rurat yang ini. Nah, Saki mau kemoy. Saki mau kemoy. Kawan jet tolong. Betul. Kamu jangan kasar. Bang pulangnya dulu. Syam kendrong nak pikiran bak sang jemi tiba nak kapang mingi namadan. Syam kendrong nak ngakerpat nak kapor simpor nama bak kidang wanten sitar. Gibana di saya di kuat yoi. Tempat apa ni? Salam ni. Baik je dah. Lembut. Oh, betul sikit lagi. Sengur tenat kinong kencang buat ikul 5. Kencang. Dream booster. Sana kemoy. Tonang ready nak iba shoot up final. The players nak tingisang sama Mariao District. Up nak si cakah. Ginam penslam nomor setang kenehi. Dah. Player sungi ibakit ikabek ikabha perkit ni gumno empat orang players bakit minta ni ikut ni player yang bakit minta. Kerang lelak chút tiêu ngạc dịp chút ngạc tiêu dengan dia lepas pun semua. So ini players yang kemak-mak. Lek kencap kersyak yang ukut. Toh. Ki bacak minta nakanika cingya kencap ini kadai ketingnya sang Mariao District. Ya ap susu kani ke bacak kan ya pun sebab kini si samlan akan melihat. Tapi kinong kriat sahaban ya kan baik nak kamkloi. Tegi pajba nong pekai hang ni hayau cungi na kedanta kini ki samla baya kencak bol paralok hang ni
dah kebasya kencap baik hakul ngek ba ke item ke bakaduk kendai kani de like na kani ngin seyok ban peteng nok sia kuwei pat ki benta jong ke program ke badangsa kata galong bahadin yang kencap bol paralok hangni ngin sepoi nok banteng ye kuwei pat ki program bat kata galong ngindan ke jingkren nagi reurang ba jongi hasuai ke bagi ngin seyok ban poi pat pada sedang ya ke gospel concert. Di ke gospel concert bro kanam slam show di pastor ba ichungi di besin mentaru di laban handi jadi kalau ada kecingkran lagi diorang ba ngin sayo paskando ya ke gospel concert. Samla nak Meriau distrik Mak Bandingkong Lanyok Banten Picar ni Meriau oh Meriau tak sedang kita apa kek syukur kini kiper lok samla gila ya penpi ya kibor ya kibut berisap kicengpi terus ya baik mana bandra ya kenika penalti shot out football dan bisa melakukan play Presiden itu par kembali melalui lemah pendung yang mendekat Kul kipar yang bersuk Jawab semakin lihat pedih Kibun kembali aibut usnya kibun ainadong tang bahasa tang inang kencak nang di aman ainadong Ladang aibut kencak nadong mail dan kinang ya maklem bani aibut mak Saki Maria Saya lek sisya Jambait gua. Lek tai kelara asya namriak kelara luk namriak Jambait gua. Siap ha tu dongan kok. Cium baik cium. Cium kor cium. Cium. Kik sekalian kabon koi tembang syasa mut kencap sepang ni kabol kaya sepang sep ni koi sebalan kam lelai dan di players di Benadin Bubang bor. Coba. Ini tebaan dan petai. Nang petai lamban nang pas palat nadong. Lek petai. Ini lah nak tahu. Saki Maria. Punyok katanya punyok. Inang neam. Punyok. Dream itu. Jadi antar kena kerang kebaan. Dream. Berung ayo. Las, berung. Lajan tu. Derung feel job. Setang Derung feel job. Patu. Derung lah job. Arong mana? Jom. Het. Punyok ya job punyok.
punya. Đuôi nè. Jor na cantik pun. Jajah sekikor. Rakor. Rakor. Dan oh semakin ini ya Jam. Nong Chok Karai ke bakadu Karai ke bakadu Mana Betul Jam gawe lah cok. Jam nak lah cok. Jam lah cok. Ya. Ini nang pekai rasa Jam lah cok. Cium keluar cium. Sial yang kesan Cium keluar cium. Lihat poin. Hakani ka kai lapan dulu Isamla kan thairu kanam ladu kecincap kalagi sha kecing sang samla nong riat deswe Dah di kato di item kibayade kibangi ialah penbernya penitenat na kebenta jengki kipat ba nilayo ban tengkut no to ingin dan tempat sesuai kebenta kiba ila pendek program di Aisyah dan pat sesuai kebenta ke habalakut kene kacing ya lum ban pekai hang tu dia akan mau pat berpai saja kita di badan Tuhan sergi kita kistol ni yo bagi kita kinang dican lele danggun bahagi can adi ketai kowe kepelai lele ke bagi tenang pat dan banut bantit itu betul tip kedai bagi ya amrem ya kedor ni kono tang bayawan pek kedor tikam darem kedai kebetak Isyating ba siya pek na cingay ba imat katay kaday ka ba siya chan Ndray da poy hang tay tang sispa Tewat ya siya pek na cingay Ya lay pek na chan Bat nang ba pipilyo bantit ikitiar Ibarang bun na kita kistol Cani Teki pay ba baro Kerpat biang ye pi sasin ba pisa ya isya lembat ni ba menta dan swai ye program bagi ni yo swai ye kecipren na ki rangba ki ba press tri ka pat sebhai ki bat hadin kata yin siyo pat banteng ban sedang sa ya ko wei pat kabenta ba kata gede kos